ni kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai kabas kem bat bidor UMDC jong Kajayao constituency uba Paul Lyngdoh hakakan artrik urisau arjar arpo ula Pyllait Paidbah ya ka jingruai kabala ai kerteng Thrang yapi ya kabala penmi da ka 4 pillars kasi production kiting shop bat kipuron kibali yeshim benta hakane ka jingruai kilong US marak bat ka Jazlin Shangpliang ya kane ka music video le Pyllait Paidbah haka jingyelang kabala long ha conference hall jong ka KHEDC hakabala sakilang da uba embha langs emle ubalong UMLA barim jong ka Maulai constituency ki riurang ba bat kiwai di Saya happy sampo sansen menchua kerwai kesia predek jumi dari tang hobi dan kecik skotena dari suki dari kecik skotena dalam profession dalam penyok kami ujang bagi dan mentah Timbre haga ni ka snap ko bang jok ko bang ida da 21st century ye kan ba jingwa ki jogi film ki jogi kevenum desho kan hobby kevenum desho kan jing sotunat profession kam gejam and they go more kan industry Timbre le ye kata Manship dia kata benda nagarau sekolah ba ni dalam dalam tapi ada si hadir dia kalau biar ini music video nas sekolah ba yo ada saya part maupun release launch ada ni video berjumpa te kongsan ke ba nalor ke ba ki sama nampak kelakon nasional bagi ibu dan tengjuki dari Norway, shipment kebenaran dari local shop dari kecingwai, di kami di syahwi dan beri na dapat di syahwat na Norway, di dalam rule pembakalan kira apa? Nomor kenal ya kewega Norway, kepada ijek syah juga di bagi orang classical dance. Na terhadap macam dipilih ke orang betai itu kecil. Ai kecil kan cuma kecil syat jumpi. Kata ke manusia orang ladang hak berkeren siapa kecil syat jumpa. Jadi kita bakal perform ni, perform itu mana. Jadi music